Ehuriro yo kucebera no kuragurira bakuzire hetandikiro muri district ya Rampara kandi abatura aba bashanje bateganitsibwe ndwara yo mugongo hamwe na misho. Nyewe ni shasha we no mbiri agamaguru gakakwamo umuriro guturanwa ebigere nebiti konkana byabe biti tonka tinshasha nkaha aha twine project eji kumara amezi mushanju twiwe esente kureba ngo twareba abantu ab'emyaka nkaga kugaruka higuru ahabo kuba tushangire ngo abantu abantu baba batine buhwezi kushanga bine ndwara umwe batakuza mu marwaro batine na kasente ko kuba yamba abo kuba n'abantu abo kuba bahumwire emirimo yabo kandi binamagara batine magara marunji. Ehurire ryebembirwa bashaho akurwa hira rari ya Ruharo Mission Hospital no bushagiki akurwa mu mpapwezi aba Fred Hollows kutugamba exercise kibe kintu cyangu kugira ngo umuntu akitina bamanyirire byo kucirize byo manaki konka umungeri yite yetshaho buri omwentu mpindire cyar kubasa kandi kurugirira ne cyar kwetenga okurugirira nko kwari. Shukari na pressure nizo ndwara zisingiriye kuteganisa bakikora n'abaguruzi. Twasima munongo buherezo obu baturetera kitwa bakikuru ahubwo ku bantu bora esente zo kustwara mwirwaro konka tubabutisya hihi twahurira twashemerwa. Turasima buhereza bo mu Ruharo kwijanya Rwanda gaze bakatuhe buhereza bakatwaye umbazi bakatwaye birahuri. Abakikuru hamwe n'abagurusi abarukurenga 200 nayo bace bizinde barazimwe na zimwe ahizi bagero kubanza. Gashoka Michael tumwachiri.